Yeyethuka ebusweni bakho imihla yonke yokuphila. Kuhle sithi imini yeSabatha mayibenhle kwabangcwele. Thabo kaSambothi lo hlelo sikhumbule Ekuphakameni. Sihamba naye uMfundisi uJS uMhlongo kanye nobaba uSandile wakaMwandla. Sike sibingelele kubalaleli bonke beyinanda 88.4 FM indawo ngeendawo labe khona. Sibingelelise futhi nabase studio sithi Mfundisi Mhlongo Njomane akubingelele. Siyabonga baba, asibingelele kumdidiyeli wethu, sibingelele baba uMwandla, sibingelele baba Sambuthi, sibingelele kubona bonke abalalele la kufinyelela khona leli phimbo leNanda FM 88.4. Ngesibingelele sithi imini yeSabatha ayibenhle kwabangcwele. Amen, amen. Mfoka Mwandla ukhulu ithoba nje bingelele e-studio ithimba labadidiyeli ochwepheshe bethu laba. Ngibingelela umfundisi wenkosi baba uNjomane, ngibingelele ubaba uSambothi uThabo, ngibingelela nabalali beNanda namanazarethu umhlaba jele inhlanhla enhle yeSabatha. Amen, 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 amen. Hayi sikhohlwa njalo kubingelela umfoka Dlamini la uAndile. Umdidiyeli wethu phela ngaphandle kwakhe hawu nosekhaya ngeke asizwe. Ngeke asizwe yena owenza sure ukuthi uyena owenza sure ukuthi sizwakala yonke indawo ukuze abalaleli bakwazi izinto zethu ihambe kahle. Sibonge ukuthi ukhona, hayi nemshini isihamba kahle, yonke into ihamba ngendlela. Namhlanje sisaqhubeka khona lapha yasisonga sizoyiqala ngalanga uMwandla namhlanje ukuze sisonge le yama soul ties ngoba engathi ayichazekanga kahle. Kanti manje kufanele siyilokhu sichaze bese siyayigoqa bese into singagcini nje ngokuyikhuluma, into kufanele ibe nexazululo ekugcineni ukuthi kulungileke sezikhulumileke nazi izibopho zomoya lezi kuthiwa zomoya soul tie. Imoya ibophekile, iboshwe yini imoya iqaqeka kanjani, yini le eyenza ukuthi imoya ibe nezinkinga ezingaka. Mfoka Mwandla ngizocela bese ngiqale ngawe uhlale phezulu kwa indaba. Ngiyalibonga ithuba baba Sambothi ngongadla isikhathi ngihlale phezulu kwendaba sathinta nje kancane ngama soul ties sesiphethe inkonzo ngeSabatha elidlule. Leli gama lelimulizo ngathi igama elisha nje, yabo, futhi liyisilungu, ligama lesingisi lizokale ngathi yini itholta yabo. Kanti uma ususilalele kahle uhambisana nathi ngenkulumo uzothola ukuthi lenkosi esekuphameni uShambo ingcwele wakhuluma ngama soul ties. Kodwa ke sizoke siqale sihlaziya indaba yomuntu, yabo, ukuthi umuntu simazi thina ngokweBhayibheli noma kwezifundiso zeBhayibheli. Uma ubuka incwadi yaGenesis kuthiwa umuntu uyikhombo, so uyi2 in 1 ngezinye indlela. So umuntu ngokweBhayibheli nezimfundiso zikaGenesis sazi kuyegqanyisa ukuthi uziqumbile. Kubalulekile sikuthole lokho ukuze sithi masiqhubeka nendaba ama soul ties sichasiseleke noma sichaziseleke. Yes, kufana nendaba yokuthi kuthiwa indlela ezimbili, kwazwa amaKristu mayicula ethi indlela ezimbili, khona ekufeni khona ekuphileni, indlela yezulwini enye yesihogweni. Wafika uShembe wathi indlela intathu unjalo baba, wathi khona ezulwini, wathi khona esihogweni, wathi khona ejele. Wafika nolimi olusha lwasezulwini olungaziwa. Ngiyabonga baba Sambothi. Yabona ke uma simbheka kakhulu umuntu onsundu sizothola ukuthi uyiziqu ntathu yena, uyi3 in 1 combo. Sokuchaza lokuthi futhi sikushiswe yini.
ekudaleni komuntu ubuka incwadi kaGenesis 1:26 ngeke ngisayithinta ngoba senzela ukuphangisa. Iyachaza ukuthi uNkulunkulu wamdala kanjani umuntu. Wathabatha inhlabathi wathabatha inhlabathi wayenza ubumba waseyiphefumulela kwadaleka umuntu. Esethe umdali asenze umuntu ngomfanekiso wethu. So lapho sithola ukuthi kunenhlabathi ebunjiwe umdali waseyifaka umoya wakhe wayiphefumulela yasiyaphila. So umuntu oyinyama oyiflesh oyigazi nenyama bese kuba umuntu owumoya. So lapho sithola ukuthi umuntu uzikumbile. Isiqu sesithathu siqhama kanjani ke mfundisi wenkosi nawe baba Sambothi nawe umlaleli ekhaya. Sisizwe lenkulumo kakhulukazi ekuthiwe umuntu kuyithiwe kakhulukazi ngesilungu kuthiwe mind, body and soul. Kodwa thina uShambu ufika waveza okunye besingakwazi. Waveza ukuthi umuntu uyispirit, umuntu uyisoul, umuntu umzimba. Yaqala ke indaba. Uma sikhuluma ngespirit sikhuluma ngani? Spirit isiqe siwumuntu shuthi umuntu lo owumoya ongaphakathi kwenyama kumzimba lesiwona. So umuntu oyisiqu sakho isiqu sika moya ngoba umzimba lona uyisiqu sakho senyama ukuze ubonakale la emhlabeni ukuthi onanga umuntu. Umuntu ugqoka inyama. Umuntu ugqoka inyama shuthi ngezindlela cishe efana ukuthi ugqoka i-overall. Yes. Uyabo. Njengoba ugqoka i-uniform nje. Shuthi umzimba wethu umi kanjalo uma ngathi uchaza ngendlela yala emhlabeni. So isiqu sesithathu siqhama kanjani ke? Isiqu sesithathu uma ngilichaza ngolimi olujwayelekile nje unembeza. Noma ubuntu. Unembeza uyini ilento ehlukanisa nokuba isilwane. Ngithi ukuze ukuthi umuntu uma engasena nembeza kuthiwa lo muntu seyisilwane asenanhliziyo lo muntu usephenduka isilwane yabo. Okusho ukuthi ke ilapho ke fesihluke khona. Ilapho efubonala khona ukuthi lo muntu uyaphila ukuze abantu bethi lo muntu uyaphila. Yabo. Ngisho ngakholwa ukuthi lo muntu uyaphila ngoba shuthi usuku usena lo moya lona onobuNkulunkulu unomoya wobuntu. Shuthi khona umuntu ophilayo engaphili. Kuyenzeka baba khona ukuthi ufe uhamba. Yeah. Yabo inkosi yakakhuluma futhi nangalo ukuthi noqaphela ngisho emhlabeni ukuthi nibabheka abantu ukuthi khona abantu othwe nomuntu kanti cha nembeza usekho. So lokho ke Thabo ke khona udokotela okwayichaza lento oyifakazela ngokwesayensi uDr Edward Wesley Robinson lo wakhuluma ngaye Thabo lo okhuluma ngama global patterns lo thina sinama DNA yawo ama strains awu 9 kanti ezinye izizwe zona zigcina ku6. Yes. Ikona ukusenza sibe nemelanin sihluke kodwa ke enye topic angelinye ilanga. Yini soul time? Isoul time mhlawumbe ngawuchaza ngokuthi ubudlelwane bemizwa nomphefumulo obenzeka kubantu ababili nangaphezulu. Bebeyichaza kanjalo an emotional and spiritual bonding of two or more people together. Kulama spiritual kulama soul tie khona ama soul tie kuthiwa ama good soul tie noma ama godly soul tie noma ama holy soul ties. Kube khona futhi amanye kuthiwa ama bad soul ties noma ama ungodly noma ama unholy soul ties. Aphinde futhi kube khona sazongena nje sichaza khona akuthiwa ama temporal soul tie. Kuwo lama soul tie lezi inhlobo lezi adinga ichaza ezu2 kukhona wa temporal kukhona permanent. Yabona nje okwakhuluma Thabo uthi abantu bengena beqala ukungena ebudlelwaneni bezothando lesikhathi sokushela uthembisa lo ngakuthatha ngokuthi wokutemporal ngoba engaqhubeki lapho kuyaphela kanjalo ngoba khozivumelwana ngoba indaba esekutheni kunesivumelwano esikulidela kephi esifungweni ngoba ukuthembisa umuntu nje kufana nokukhankasa kunjalo la kuyipolitiki usuku sakhankasa usathembisa izinto akho sivumelwano phakathi kwakho nawo. Yes. So zikhona ke nezincwadi ibhayibheli ezikufakazelayo lokho Thabo.
kukhona enye nje uma sibheka ama-solitaire amahle noma anobunkulunkulu wakwayithinta Thabo ngokudluleleka Genesis 2 verse 24 iyafana naleka eyabaseFesu 5 verse 31 phinde ifane futhi neka Mark 10 verse 7 nganoma sengayifunda noma sekudlula nje ngenxa yesikhathi Genesis 2 verse 24 incwadi nje edumile kakhulu azime kushadiswa ayikho lapho Genesis 2 verse 24 Ngalokho indoda iyakushiya uyise nonina inamathele kumkayo labo bayobanyamanye la sesibheka kama-solitaires ke ngokuhlanganiswa ngokusemthethweni nangokwesintu nangokwenkolo inesibusiso phakathi le-solitaire bese kuba khona i-solitaire ke ekuthiwa yimbi lena i-bad solitaire noma i-ungodly noma i-unholy okwayithinta indaba umfundisi wenkosi wathi ubusoka lobu ukuba yisoka wazwa thinta isihlabelo esithi sisandinda wasimisa ukuba yisoka lamanyala noma ukundinda lapho kusukhuluma ngama bad solitaire kunencwadi ke lencwadi ngiyayithanda ngoba iwafake omabili ngesikhathi esisodwa lama solitaire miwachaza ichaza amahle ichaza amabi abaseKorinte bokuqala 6 verse 15 yabo ngithanda ngoba Thabo ichaza ukusobala iyawachaza omabili kodwa futhi iwahlanganisa encwadini eyodwa Korinte bokuqala baseKorinte bokuqala 6 verse 15 uqhubeke nje naye Bukhose Korinte bokuqala 6 verse 15 ke siyicaphuneke anazini ukuthi imizimba yenu izitho zikaKristu na pho ngithatha izitho zikaKristu nizenze izitho zezifebe na cha nakanye kepha nazini ukuthi ohlangana nesifebe ungumzimba munye naso na ngokuba uthi yena labo ababili babanyamanye uqhubeke nje kodwa njobe uba kepha ohlangana nenkosi ungomoya munye nayo balekelana ubufebe zonke izono ozenzayo umuntu zingaphandle komzimba ngiyabonga baba mfundisi wenkosi ufunde kahle kakhulu baba angani mfundisi abosisi ngisaba isho kodwa inkosi ibusisa cha siyathola la kulencwadi abaseKorinte ukuthi kuyachaza ukuthi ukuyisondanisa uyihlanganisa nenkosi uyihlanganisa nobungcwele njengoba isho nje incwadi lapho kunesolitaire enesibusiso yabo kodwa futhi iphinde ichaze futhi ukuthi uma usuyihlanganisa futhi la usundinda khona yabo usuyihlanganisa nje bisho incwadi nezifebe nibanyamane okusho ukuthi lapho ni exchange ama energy nibanyamanye nibe moya munye futhi manje nifakana izitembu ngikufaka isitembu sakho naye lo sukumbathe naye ukufaka isitembu sakhe futhi ke lapho ke uma wena umuntu ophila impilo ethize naye phila impilo ethize le moya niyashintshana niba nezitembu sangapha nangapha uzumuza umuntu esethe into zami ayisahambi kahle mhlawumbe into zakade ihamba kahle ngenze isibonelo nje kodwa bese kuba khona enye echazayo ijule kakhulu le sobe siyihlaze ngelina kodwa ngacela nje mhlawumbe baba kadlule kuyona ichaza ke lena ke eZaga 5 verse 15 kuya ku19 lena ke Thabo ungacishe uthi indobunkondlo noma inokuhloniphisa eBhayibhelini ukuthi lokuhlangana ngokomshado uthi uNkulunkulu akube phakathi kwakho 5 verse 15 kuya ku19 incwadi yeZaga esihlanu indimana yeshumi nesihlanu kuya endimeni yeshumi nesishiyagalolunye phuza amanzi emgodini wakho amanzi agobhozayo emthonjeni wakho imthombo iyaphalala ngaphandle yini
nemimfula yamanzi ayicwa ezindwane ezicawini na mayibe ngeyakho wena wedwa ingabi ngeyabafokazi kanye nawe mawubusiswe umthombo wakho uthokoze ngomfazi wobusha bakho uyindluzelakazi ethandayo nogogokazi elihle amabele akhe mawakudelise ngesikhathi sonke weqiwe njalo luthando lwakhe. Lapho kukhulunywa ngale soul tie ebusisekile emshadweni ijule kable ikhuluma ngokuhlangana noma ngokumbatha ngobulili noma ngezocansi yabo umuyilala kodwa emshadweni ingakho sifundiswena la iphambili nesayinkolweni nje nasesintweni ukuthi kwakulihlazo ukuthi nihlangane ningakabusiswa ngokumshado. So lena ikhuluma ukuthi when isoul tie lena ithi when emotional energies cross sexual boundaries yabo. So what happens ukuthi nihlangana ngokusibusisa anihlobongi la yabo. Nihlangana ngokomshado ichaza lokho lencwadi kodwa uma sesihlahlela ngesinye isikhathi sobe sisithole so ichaza kahle ukuthi ichaza ukuthini ichaza ukuthi musu ukuthi wena uthathe ukuhlangana ngokucansi kube kuwena sengazi ukuthi entertainment isho njalo lencwadi musu kwenza ukuhlangana noma ukuhlangana musukwenza umdlalo entertainment ukuzijabulisa indlela ukuzijabulisa kwenza ngathi sport yabo esithize so uthi manje ngibhorekile manje ake ngiyenze lento yabo usabalala ube isoka lamanyala ngezinye indlela yabo ziqoqe kwenzeke phakathi komshado isho njalo lencwadi. Andike umubheka nje Thabo iyakhuluma futhi nama soul ties maningi awuhlobo oluningi Thabo. Hayi maningi wona ngoba ikhona ngisho nephakathi komzali nomntwana yabo uzwa umuntu ethi ngisafuna ukuyobonda nomntwana nami yabo uthi fanele njengoba sasisho sithi khona ngisho isoul tie yesizwe khona eyomndeni khona eyabantu umuntu nomuntu ephakathi kwabantu ababili nobungane uthola khona abantu abangahlukani kube ngathi amawele bese kuthiwa no abangani labantu abakhonze nobani yabo kodwa ngicabanga ukuthi kulokho siqinisa kuma soul ties amabi ngoba iwona la dinga isixazululo egcineni amahle awayona inkinga ngoba wadinga isixazululo asidinga le embi egcineni umuntu ufuna ukwazi ukuthi ngayenza ke lento ngizophuma kanjani kuyona njengoba ngayenza kunensizwa eke yangithinta einsukwini ethi kade lalela uhlelo ngesabatha edlule esikhuluma ngalento yase ithinta inkinga yesihlobo sayo ukuthi nesihlobo sayo manje isihlobo sayo iyabona ukuthi senkingini yalento ngoba sumuntu nje hayi uyisoka lamanyala akeqiwa skate lo muntu sekumfake inkingeni eziningi ngoba ngisho amakhosikazi abantu akabheki lutho lo muntu hayi ngase ngiyitshela ngase ngithinta uMfundisi ke nami ngiyitshela ukuthi hayi nanga umuntu udinga usizo mayambe inkulumo ngoba lensizwa isiyangithinta ithi manje iyasaba ngoba manje ihlala nalomuntu ngeke yini kwenzeka ayithelele ngalomoya ngithi mina cha ngeke ngoba manje lo muntu usenkingeni ufuna usizo so into ayidingayo lo muntu khamba yovuma avume lesono sakhe ukuze izogcabuleka lesochayi azivume wathi hayi ngeke kwazi ukulunga lokho ngeke kwazi ukwenzeka waseyayibeka izathu ngaze ngiqala futhi manje ngayezwa ngenye indlela lento mayiseyisho uthi cha lo muntu akafuna elisizo uyayinokuthi afuna usizo uyayincoma uthole ibongo uyayincoma ngalento ngithi mina ayi futhi ngicine ngazami sengiyikhumbula manje oba sikhumbule ngoba bengithi ngizomphendula ukuthi hayi mina uyiqala le ndaba ubike wena kumina ngathi umuntu udinga usizo yabo so manje mina ngiza nesixazululo ukuthi hayi maku kanje kwenzeka kanje ukuze uma esedlula emhlabeni lo muntu angabi nankinga now
uma lo muntu eyenza lento ehlala nawe futhi engayiboni yena inkinga uyinkinga ke kuwena njengoba lensizwe ibisaba ngempela lokho obukusaba kuyikhona uzoba inkinga kuwena lo muntu ake ngidlule encwadini yabaseKorinte ngithi incwadi le eke yafunda uMwandla u5 yona le u511 kodwa kepha manje nganilobela ukuba ningahlangani nomuntu obizwa ngokuthi ungumzalwane uma eyisifebe noma engohahayo noma engekhonza izithomba noma eyisithuki noma eyisidakwa noma engumphangi ningaze nadla nokudla nonjalo ithi lencwadi umuntu ukwenza lezi zinto lezi lensizwe kade izibala ungahlangani naye ungadli ngisho ukudla naye lo muntu lo ngoba uzokuthelela ngalo moya maye ngawuthelela ngakwena uthola ukuthi wakho umoya mkhulu okaNkulunkulu mkhulu angawuthelela ngisho einganeni futhi uyingozi ke uzokuqhatha ngisho nanomakhelwane uma engazange kwala ekhaya bangumonakala angithi Thabo nokuhlambuluka nje uma uyibuka leyo nto le yamasolitayi nokuhlambuluka nje uyohlambuluka umuntu omthembayo ukuze kuphume leli ithunzi le hayi phela eNazaretha akuhluphi ngoba kunabahlambululi uyayivuma isono leso samasolitayi ukuthi ngigacele kusona usivume futhi uyisole ngaso ithi inkosi ilanga isono uma usifukamela siyakhula sakusakhuluma ngithi ngangikhuluma ngendaba yengwe la yendoda yayifuna izinyane lengo ukuthi uma isono usifukamela siyakhula sikhule sithi sigcina bese sichobozele wena yabona nalensizwa njengoba iloke inezithopho nje izincomo siyakhula siyajabula ngaphakathi ngeke sasiyeka ngoba akayiboni lento iyinkinga kodwa ngeke kugcina yena kuyogcina isono ngoba manje lithi inkosi ilanga uma kodwa uzivuma siphahla kanje ngeqanda uma uthatha iqanda ulijikijele odongeni sibe sithi phahla sivele siphela yazi musasho njalo Thabo ngikhumbula inkosi ilanga ikhuluma ukuthi yathi ithandazela umuntu kwase kukhuluma kwathi kuthandazela umuntu esemthandazela kwesibili lo muntu uboqalwa umthandazelo umuntu waphila mase umthandazelo kwesibili sekukhuluma ke manje idemoni isho njalo inkosi sekukhuluma idemoni kulomuntu lithi mina ngeke ngize ngiphume kulomuntu ngoba wathi wena usungikhiphile la lo muntu waphinde emuva wakwenza futhi le same sono manje angisena kuya ndawo ngoba mbuze yena lo ukuthi wathi mesuke emva wakho wenze njani mbuze manje angisena kuphuma usho inkosi ithi yabo lo muntu wasivuma wathandazelwa kwaphuma ukufa kodwa manje waphinde walingeka futhi waqhubeka naso lento sengifaze into ishota injalo indaba injengazo ke lezi izibopho esizibopha ngazo nezivumelwano esingena nayo ngemoya lento ozumuntu eincwadini zonke ezikhona la ngilibona iCatechism nazi nami ngathi ngilishiyile iCatechism lemhlophe ngathi nami ngilishiyile lezi lento le esithi sihamba siyolanda imoya siyolanda abantu abangasekho siyongenisa abantu uthi ushembe uma sihamba la emhlabeni singenzanga kahle siyolahlwa siyongena ejele uthi lapha encwadini yomncwabo mayifunda osuke encwaba uthi ukuqonda nokwazi kwethu ngalomuntu kuphelile usuke esho lapho ke umuntu esehlise sefakwe egodini lakhe kuthiwa hayi ukuqonda kwethu ngalomuntu namhlanje uya lapho incwadi yomncwabo la kulesihloko sithi isidumbu sesiphezulu kwethuna umfundisi akafunde lamazwi siya lapha kuthuke lathi sabonga kwasitshelekile sazazi indlela azihambayo ngemini nangobusuku namhlanje uya lapho singekwazi khona ukuthi uhambe phi imini yonke nokuthi ulale kanjani ubusuku bonke
Ngokwamanye amazwi thina abantu abaphilayo la emhlabeni kusuke sekuphelile ukuqonda kwethu ngomuntu uma sesike samfaka ethuneni usuke saziwa ushembe lo muntu ukuthi umoya wakhe uyapi uzokwenzani ngayo uya ekulahlweni noma uyapi. Uverse 12 futhi uyasithela ke namhlanje lo muntu ekade sithokoza ngaye ukuqonda kwethu sekumnyama ukuthi siyakuphinda sijabule ngayo. Akukho ukwazi okukhanya ukuthi siyakuphinda sijabule ngaye. Kubhala ushembe njalo lamazwi bese kuba khona ke abantu abathi bona banamandla ukuthi thina somlanda thina somgeza thina somfaka ekhaya. Umbuzo ke osalayo uthi uma lo muntu enza kabi wayemthatha ushembe wamfaka ejele shuthi kunomuntu la emhlabeni onamandla ukuthi ahamba afika amkhiphe ejele likaShembe lo muntu amgeze bese emfaka ekhaya. So ngamanye amazwi ke umuntu uShembe uNkulunkulu namanga at the same time wena unamandla futhi ukwazi ukuthi ugeza umuntu umthathe wena uShembe emvalele manga uShembe ubemgwebe 10 years noma ubemgwebe 20 years wena usunamandla. Ingakho kuthiwa uShembe afika yena neindlela zakhe zokuthi abantu abangasekho siyakubanikelela siyakubakhanyisela ibani wayibeka yonke nje uprocedure uShembe. Kunencwadi la kaShembe eCatechism lapha ku8 kulesihloko esithi amadlozi uthi imfundiso yafika noShembe kulelizwe kulesizwe sakaZulu athunyelwa kusona athunyelwa ngoNkulunkulu. Imfundiso neyafika noShembe kulesizwe sakwaZulu ethunyelwa kusona ethunyelwa ngoNkulunkulu. Impendulo imfundiso enkulu efika noShembe phakathi kwalesizwe sakithi ngeyokuthi uma sikholwa noma sithandaza masokhumbula obaba nobabamkhulu namakhosi ethu angasekho singababizi ngokuthi bangamadimoni masiba khulekele kuNkulunkulu aze abakhumbule. Sizobuye siqhubeke nalento kodwa ngiyibamba ekuthini uma senze thina ivumelwano lezi ezenza ukuthi ekugcineni uma sesihamba emhlabeni singabonani noNkulunkulu uqhamuka umuntu othi mina ngizobageza mina ngizobafaka ekhaya yena usenamandla ngoba kunezinto esizenzayo ngempela ezenza ukuthi silale. UMhlongo ngikhuluma nje hayi ngoba ngivala inkulumo yakho kodwa ngisekutheni ngizama ukuveza lezi ibopho lezi ezenzekalayo esizenzayo sabantu seyifaka kuzona. Mhlawumbe usathinta incwadi zakho lapho eke ngiye ku228 ihlabelelo samaNazaretha 228 ngoba kufuna siyikhulume kahle le ndaba bangayithatha abanye bese bethi bathe siyikhulume kahle 228 ngikhumbule izihlobo nabazali bami bahambile ngalendlela eshone kufeni bakhumbule wena Nkosi bakhumbule wena Nkosi abo khokho bethu badlulile emhlabeni bese emnyameni kufa namhla weyisiwe awusenamandla nawe liba unqotshiwe nguyo ophezulu ufikile umkhululi bayavuka bonke nawe zulu nawe mhlaba mphakamiseni uyingcwele wena Thixo mawubongwe njalo umusa wakho awupheli kuba abantu bakho lona izulu na umhlaba namabandla alo bayawuhlala bedumisa wena ngenhlokomo. La ngicabanga ukuthi sinelungelo lokukhumbula ukukhumbula kunomehluko kunokunikela. Mokuthiwa sikhumbule lesihlabelelo sihlatshelelwa kakhulu uma wenza idili lokukhumbula kodwa ngokujwayelekile ithi inkosi yasekuphakameni
ungavela usuke nje ngoba ubona kunamasentshana busuthi ngifuna ukukhumbula ugogo engashongo kuwena ukuthi ufuna ukukhunjulwa ithi ngoba uzomkhumbula kanti ukhumbula umuntu osemgodini osekumnyameni senkingeni lo muntu yilento ebesikhuluma ngayo ngesonto edlule ukuthi uDimba owaye umongameli weZayoni uthi ubone iminikelo eminye ichilizwa kwase kuqhamuka igovu lenja emnyama yayidla khona abantu esithi sibanikelele uqonde ukuthi nginikelela umkhulu lo mkhulu omnikelelayo awumazi ukuthi uhambe kanjani ethi inkosi umuntu menzele idili ngoba ecelile eke ngiyichaze lento ngoba angifuni kube ngathi kuthiwa amadili akangenziwa ngikhulele Ekuphakameni bese sihambe umuntu kukhona akubonile Ekuphakameni kunamadokodo njoba kunamadokodo edokodweni ugcina yonke imithetho yaseKuphakameni abenziwa amadili ngikhumbula ukuthi besisuka singabatwana mokwenziwa idili labantwana ngoba khona la sesenza kabi khona athi umuntu enza idili lomntwana owadlula emhlabeni ebese ebiza amadoda aqala kudle wona bekuye kubizwe izingane zensimbi ngikhuluma ngento esiyenze Ekuphakameni kuhlangenwa ngikhuluma ngesikhathi sokuhlukana ngikhuluma ngento yama-60s sihambe siye edokodweni kufike kuthiwa kwenziwa idili labantwana sihambe nomkhokheli wezingane ngaleso sikhathi kwakuLinet umkhokheli ngimazi kahle owephatha uqala esishaya ngalo ngoba kwangathi sesikoleni sifundiswa ukukholwa sasiye sithi size ngedili laba kodwa sigqoke imnazaretha ngoba okwaziyo ukuba memeza yilo osinika imnazaretha thina sizothi ke la kuleli dili sizokhumbula abadlulile ngesinye isikhathi sizokhumbula abaphilayo abaphilayo sibacelela uNkulunkulu kwenzela idili lenzela ngisho abaphilayo sibacelela uNkulunkulu ukuthi lapho behamba khona uma behlangana nalezi zinto ade ibalo ubaba uMwandla abantu abanemoya sizobanika umoya ozobavikela la behamba khona ukuthi noma behlangana kodwa zingabanamatheli lezi ngisho ukuthi ke akungabe ngathi kuthiwa amadila awekho le bengizongena kuyona maqeda uMwandla la noma isingenile kodwa la bengikhona mina ile yabantu abakathi bakwazi ukulanda imoya abayilungisa ileyo manje okulukhuni mntakaSambuthi ukuthi bathi lokho bakwenza egameni likaShembe bathi bakhishiwe ubusubuza ukuthi ngoba khona ethempeleni la kunikelwa khona imbenge afika nembenge eyithathe iphi enganika yilabo engikhona ke mina ukuthi ngikulabantu laba mina ekuthiwa bathi ngoba uShembe uyibekile yakhe indlela yokwenza izinto uyibekile yakhe indlela yokuthi uma wangena kulezi ivumelwano uzozicashula kanjani futhi yabo unendlela zakhe uShembe zonke kwekuthi uShembe wafika na wonke amathuluzi lawa sefika nabantu kamathuluzi ke akayena umshumayeli akayena umvangeli akayena umfundisi kodwa yena sokunolayini abeza kuyena uyifunde ephi lento athi uyayenza ngoba kunendlela uShembe afundisa abantu ngayo inkinga ifika ibe lapho ke mfundisi ukuthi sebefike bafundisa nabagcotshwa abagcotshwa kunokuthi bona bafundise bona ukuthi cha lento eniyenzayo yenziwa la ekhaya okwenziwa la ekhaya kwenziwa kanje sekufike kwaphenduka kodwa sisekule yakho Mwandla ngoba izosuka ilahleka umthetho wami bengithi usaphenye incwadi zakho lapho ngifuna ukudlula enkosini ilanga ngifuna ukudlula enkosini ilanga ake sizwe la abagaziyo
Inkosi ilanga le inkosi ilanga le bengiyidlala ngiyazi audio yayo ayinhle kodwa kokunye sike sihlale noma siyifunda indaba ikhona la le ndaba kule ncwadi yabhalwa uadvocate uMnyandu ethi intshumayelo zenkosi ilanga kodwa bese senza nje ukuthi izwi layo silizwe ngoba kukhona nabantu abahoThomas abathi hayi asikaze sizwe inkosi ayikho lento ebhalwe phansi iyona ke le kodwa ke sizophinde siyifunde futhi senzele ukugcwalisa ngoba uMnyandu wathatha izinto izwi ngezwi lalikhulunywa ilanga ngayo lenkinga yokuthi lamakhasetha wazwakali kahle kwaku real to real kwakuthi makukhona umoya mokhona umoya uthathwe yibhande le ngoba ixosha lonke into yayingakathuthuki kanje itechnology ngaleso sikhathi i-real to real makunomoya wawuzwa kwalo njengoba unjalo manje uMnyandu wasesenzela lula ke ingakho wawuzwa ngisho imoto edume emgwaqweni lezinto manje uMnyandu wasesenzela lula ake siwafunde lamazwi mesibheka ku first edition baba Sambothi noMfundisi wenkosi ku first edition uma ubheka u page 116 ku paragraph 25 ku second edition ngoba bakhala abanye iku page 124 paragraph 42 eke ngufundeke Manazaretha azikhona izinto ezinjalo okuye kuthi ngokujwayelana nabantu bakaNkuluNkulu nawe uzube nephunga elihle kanti kanti bewungenalo nokuloku usondelana eduze kwabo kothi noma sekufika ilanga lokubizwa kwakho bese utholakala unephunga elihle ileli phunga ushembe
akhuluma ngalo athi sisandinda wasimisa sabashiya bephuza samlandela uphunga elihle makabongwe uJehova sinjalo isono nobuhle bunjalo isono uyasithola uma ungumNazaretha ujwayelana nokugudlana nabantu bakagwayi notshwala uma futhi ujwayelana nabantu abadla ingulube uyalithola leli phunga ukuthi kungenzeka mhla udlula emhlabeni bese umiswa endleleni kuthiwa njengoba ungowasekuPhakameni nje leli phunga walithathaphi bese kutholakala ukuthi ubungumuntu ojabulayo uma uphakathi kweyidakwa nababhemayo uma uphakathi konondindwa kube mnandi kuwe bese uyalithola ke leli phunga labo kunjalo futhi noma unezono ezinjani uma ujwayele ukusondela noma ukuba phakathi kwabantu abangcwele uyalithola leli phunga labo ujabule kube mnandi amazwi lawa enkosilanga sengwadlulisela nakulensizwa engingakwazanga ukuthi ngiyiphendule kahle mayelana nalenkinga enayo ukuthi uthi ushembe mawusondelana nabantu abanje nawe bayakuthelela ngalolu twayilabo ungayigcina usuyibona usenkingeni ingakho futhi ukuzwe kuthiwa amaNazaretha awayihambi lezi zinto eziyimdanso lemicimbi le awahambi ibhola ngoba yazi ibhola nalo liyinkolo ngokwayo kuze kufakwe imjiva kuneyuniform yakho neziphambano umuntu uyaba nesoul tie nebhola ubophela umoya wakho ebholeni khona umuntu othi mawumfica ayikho into akhuluma ngayo ngaphandle kwebhola ngisho uphethe iphepha useyimember cha bathi kuze kube khona amamember ngani leyo nto nje useyibophezele usakha isifungo wasayina phansi wanekhadi lakho usene soul tie unesibophozele ayibophezele ngalo akayena umlandeli nje kodwa useyimember usenesibopho naleli qembu lakhe mhlambe enye into leyo edala ukuthi angasho ukuthi edala ukuthi abangayiqonda abantu la ibhola lifike libe inkinga khona ngoba nalo suwe selifana nenkolo nina enihlele la emastendini niyibandla lapha phansi ensimini ibona uNkulunkulu benu laba ya uNkulunkulu enimkhonzayo lapha ya ile ndilinga yebhola amavesi itayela ayishayayo ekateli yes ibhola ilona uNkulunkulu ngoba kuthiwa nje umlandeli webhola sizathenga namajezi thabo siwabhala ngemuva nezinamba njengoba bebegijima ke ingilosi zakhona ke lezi ke igijima lapha ya efieldini umfundisi wakhona uNompempe nanga umvangeli lapho uLaisman ngala nomshumayeli umLaisman ngala kuyibandla kwakhona lapha ebholeni so ibhola lifike libe inkinga lapho bese uze uba neuniform yakhona membership isoul tie ke uyibona ngani ukuthi unesoul tie nebhola umphefumulo wakho liuNkulunkulu wakho iqembu lakho malishayiwa udli nokudla imizwa yakho nje imizwa yonke yakho uyinikele ngokuphelele lapha khala nje inyembezi eke ngikhuluma indaba ekuyangehlela ebuhlungu njalo ngengicanga ukuthi ingabe liyansizwa umngani wami ubhuti wami yini yonke into sisebancane besiye ebholeni siyele kuyodayisa sasihamba nobaba uNtshangasi bamazi abaningi ngagcina ngilithanda ibhola kodwa ngangithi mangifika ebholeni ngalibunga ngoba ngangi up and down kuma stand ngidayisa kodwa ngigcine ngibe ngihlale phansi ngilibukele ngagcina sengine team engiyithandayo ngelinye ilanga ngaxoxela umngani wami okuyena obesigqugquzela ukukholo ethanda ukuthi sigide ethanda ukuthi senze into eziningi athe mngani wami ngelinye ilanga soke siye ebholeni kwakudlalwa ePrincess Magogo saya khona into afike yamdonsa ebholeni khona insizwa ngithi kwakuumthembu eyayisupporta amaZulu yayiphatha uphondo akathathanga ibhola yena
ngoba waye umuntu oqhamuke emakhaya ekade ethanda ukugiya wabona umthembu egiya ngophondo giya wathi awukhona nabagiyayo la ebholeni ngizokuza wayeselijwayela ibhola wagcina sethanda lona athi waqala wathembisa uqale wabona umthembu egiya yavuka ogqokweni manje leyanto ayishiya yavuka leyanto angithi ingakho shembe ethi kuthina valelisa yenza inkonzo kwamahlukana ndlela ungaphindi uhambe namabutho lensizwa ke kwashaya isikhathi seSabatha ayingaphutha eSabatheni wathe kudlala amazulu namhlanje ngiyahamba ngiyebholeni nakho seku umoya wakhe usubopheleka imina kodwa ngimise lapha kodwa kumina kwavuka ukuthi hayibo lo muntu ulahlwe yimina akasayi eSabatheni lo muntu mina ngiyakwazi ukuyikhuza yena akasezwa umshini izithi inkosi uyethi uwenze lezi zinto zikuvume ubone yonke into ikuvuma nje ubheka isihlabelo 19 Thabo ukhulume ngokuthi umuntu mase esefuna ukuphuma lesihlabelo ngibona ngathi umusifunda nje isihlabelo 19 ithi Thixo umkhulula umoya wami sikhuluma ukuthi manje uyanxusa enkosini ukuthi ubophekile kulamasolthayi kodwa bengewena bengentando yakho kwesinye isikhathi usufuna manje ukuphuma yes musibuka nje mhlambe ngingasifunda nje Thixo umkhulula umoya wami ngakhe phakathi kwezizwe ezonda umoya wami weyiso wamakholwa khulula umoya wami ngaphakathi kwami ngedwa kukhona izitha zami ezilwa nayo yonke imvumelwano yakho yabo nje sikhuluma singelesimo sebhola nje usiyaqala manje sekukhona enye inhliziyo ekhulayo manje la eceleni yebhola emphikisa imvumelwano ukuthi eyovumuka eSabatheni isithi yebholeni uthi wena mfundisi wa activate into evele ibikhona edinga nje noma ubesontweni kodwa bengagcwele midinga nje uvuselele wasithi umomisa ngala yasiyathinteka lento ukuthi cha khona into elanga phakathi engaphezulu kahle ngoba Thabo ngempela khona izinto othi muzenziswa yiNazaretha uyitshela ukuthi hayi ngoba le Nazaretha mhlawumbe likhole kakhulu noma ngibukela kulona shuthi alikho iphutha ngoba noma uyakutshontsha ngeNazaretha inhlangano yobuba ngizake ngiyimeme kepha ngithe ngibona ngase ngiphakathi kwayo weyiso amakholwa khulula umoya wami wemthando wenkoliswano wendlela nene ngithanda ungikhulule mina sona ungikhulule kulamasolthies weyiso amakholwa khulula umoya wami ushambe kade akukhuluma ngamasolthies esisho namhlanje ukuthi ushambe mdala manje uma ke usuhamba lezinto ungesenazo isikhathi sokuhlabelela lesihlabelelo ngoba nokuhlabelela kuumthandazo kukodwa uhlale wenza ukuthi le moya ingasondeli le moya ingakwazi ukukuzuza ngoba iyakuzuza egcine besibala nje into eyodwa ibhola ngoba ngisho kuningi into njalo ngoba manje ngibalekele ekutheni umuntu uzothi masikhuluma ngamasolthies acabanga intombi acabanga isoka acabanga kanti uthanda ngisho imali ingakho kunalencwadi lethi awukwazi ukukhonza amakhosi amabili ukhonze uNkulunkulu azathi umuntu ngenza noma yini ukuze ngithole imali yabona manje ukukholwa uNkulunkulu lapho usemncane ngoba into esikhona yena aseyikhonzile seyinkulunkulu wakhe imali kukhona abantu abayesontweni ngoba beyeleni imali ngaba kekho ukube ayikho imali kodwa ulandela imali omunye uyoyicela ngokuthi athandaze omunye esontweni ubona abantu bebaningi uyodayisa lo banomehluko ke laba loyo icela uzothi mengayitholile athi amandla kaNkulunkulu akekho lo oyodayisa uzothi makushunyayelwa athi lizophuma akazwa nokugodwa lizophuma nini isonto ngidayise lo oyodayisa futhi uma benikela ucabanga ukubathinta kulayini athi
ningayiqedi phela yonke imali ekunikeleni noma sebona kukhona osukumayo olungise ematafuleni laphana nakasekho lapha enkonzweni uyabuka ukuthi nje bephuma lo ukuthi uzobathola kuqala abantu ngakabatholi lento ke ama soldiers sesofika ngasekutheni siyayigoqa kwekuthiwa kukhona impawu la kufanele uyigade khona wena ukuthi kuthiwa khona eintathu nje ezama main signs ukuthi kungenzeka ukuthi usunama soldiers kufanele uyihlole wena ithi lento ukuhlulwa imicabango yakho ukuqala leyo your thoughts are consumed your thoughts are consumed usubuswa imicabango akuwena obusa imicabango kanti uwena okufanele ukucontrol imicabango yakho kodwa manje imicabango yakho iyona esicontrola wena iyona esikutshela ukuthi shona le noma uthandaza akusathandaze ngoba kugcwele le ingqondo yakhe yakuhlula manje iyona esikushonisa le awusamlaleli uNkulunkulu lo ngaphakathi awusamlaleli unembeza lo ngaphakathi kwena uthi musu kuyale wena usuyala ngoba manje usuhlwa kuthiwa ilento ke yokuqala leyo isign noma impawu uphawu lokuqala lo olwenza ukuthi ubone ukuthi ke manje une soldier lento ifana nokuthi noma uthanda intombi sekuhlale kuduma yona noma uthanda insizwa azathi umuntu angikwazi ukuphila ngaphandle kwakho uyabona lo muntu usiyambusa useNkulunkulu wakhe akasakwazi ngisho ukuthandaza uthi uyathandaza kuvele isithombe salentombi kuvele njengalento ade show uMfundisi ethi wathi umngani wakhe ukuthi kufanele esabatheni umcabango wakhe usuyamhlula manje uthi ngeke kudlala amazulu emagogo uyabona manje akusekho lento iyo ke lencwadi kaMateyu 6:24 ethi akekho ongakhonza amakhosi amabili ngokuba yakuzonda enye athande enye noma bambelela kwenye adelele enye ningekhonze uNkulunkulu noMamona umamona imali yakuyasho inkosi ukuthi awukwazi uba into ezimbili ekhuluma ngosogwasi indaba lekaSibusiso kanti futhi akakhuluma nje ubukhuluma ngento esengqondweni thabe ayakhuluma ukuthi omunye wesethempelini uthi inkosi akayiboni unesinye isithombe bona ingulube intombazane leyo ithi inkosi yaqhamuka ingulube yadalwa uye ngamasolitayi lawa nayo yes ngoba manje usebuswa isikulento yemcabango besithi esibili ke ngifuna ukwalokhuza lawa lezi impawu ezintathu ngoba sesishilo oqala uthi imicabango yakho uthula kodwa ubucabanga enye into imicabango isiyakulawula isiyakubuza ushayise ngisho nangemoto ngoba manje imicabango yakhe kwenye indawo ilento ekuthiwa uyabluza uthi usesontweni uyabluza uya daydream uya daydream ithi ke le yonke into oyenzayo yesibili ke le yonke into oyenzayo uyenzela lo muntu noma into ehlalise engqondweni yakho so uma angisho nangesingisi decisions are based on the other person uma ugqoka ugqokela ukubukwa ile yantombi noma ukwamkelela acceptance yes uma ngigqoka fanele kubona ukuthi ngiyibhakabhaka fanele ngibonakala ukuthi mina fanele ngifit ukuze ngizofit ngisho inhlangano yakho yezepolitiki iba uNkulunkulu kuwena ngoba manje ugqokela ukwamkela ukwamkeleka ayithi yabona amaNazaretha namhlanje afuna ukufitha asha amachiscope ngoba manje uhlala nabantu abagundile naye ufuna ukufitha lapha ya nanemNazaretha thapha ukuthola unemNazaretha ethize ukuthi uma ungenawo lo mNazaretha othize usuku umNazaretha westatus ukuthi umNazaretha othize ugqoka abathize ukuze ngifithe nami kule group fanele ngithola umNazaretha othunge kanje eyesibili ke leyo eyesithathu iyo lethi ukujabula noma nokukhathazeka kwakho kuncike kulomuntu noma into lento le okuyiyona oyithandayo lento ade ngichaza ukuthi uma iqembu lakho lebhola liwinile uyajabula uma dliwe
uphatheka kabi uyagula so ukujabula kwakho nokuphatha ilawula ama emotions akho manje lento siyakubusa uze kushayane Thabo athi akhumbula ukuze kudestroy ngisho istadium khumbula kuqala mubuka kulamabhuku aqala kwakuze ikhali zayisangene emagroundini bazi balimazana abantu kuze kuphuma idumbu so ilento ke le ukuthi umoya wakho your spiritual life isibuswa ilento lento yimpawu ke lezi ke bengizisho bese kokugcina ke ngezwe Thabo inkosi ithi yonke into inemoya yayo inengilozi yakho ithi uNkulunkulu abaphuzayo ithi uNkulunkulu abadla ngolubi ithi uNkulunkulu abenza yonke lento enziwa ngisho ukuthi nasebholeni kunoNkulunkulu wakho uthola ukuthi wena uyathandaza kodwa uthi why ngahlulele lo muntu ongathandazi kanti naye uNkulunkulu wakhe amnika izinto ngoba wenza lezi ayifunayo ithi kodwa lo wenu wasekuphamela akakwenzi konke lokho now sesiyivala ngoba isikhathi ngasibona silimele ukuthi ke manje mfundisi abantu abanalento abanezivumelwano abazenza ngabe wazenza enyangeni ngabe wazenza nentombi kodwa umoya wakhe wenza isifungo esithile ngoba kukhona lesi engithi mina lesi esidumile lesi sokuthandana mhlambe sokuqoma nokuqomana mhlambe naniphinga umuntu wesifazane wayiphinga nomuntu wesilisa noma babeqomene wayesemupha mhlambe wamupha iringi mhlambe wamthengela bra wamthengelani uthothi umoya ubambelele kulezi inguba ingakho kwekuthiwa ke mhlawumbe ke nalezi zinto akupha zona ongcono zidayise noma uphisane ngazo noma uyilahle ngoba yizo lezi ezikwenza ukuthi ulokumkhumbula omunye usagcine nama message ababe wakhulu obabekhulu nencwadi ababebhalelana zona zothanda namadayari izona ke ezisabopha umoya wakho hlale uthi ngiyobheka uthi mawuhleli wedwa uyifunda umoyizele lencwadi bese uyaqala uyamkhumbula uyabuza lo usuhleli naye ukuthi yini lekujabulisayo hayi into engasho lutho ungasekiswa into engasho lutho angithi manje isolchayike leyo ngoba umoya wakho usabambelele lapha nichunyanyiswa yini yilento ongazange ufuna ukuyilahla yilento ongazange lencwadi le noma le message wapha manje sekula emafonini yile message ayikuthumele yona ngonyaka odlula uthe mawuthi ngoba uyidelithanga noma wayikuthumela nama-selfie naniwathatha ebumnandi wayikuthumelele ngalesa sikhathi lesa eminyakeni emihlanu edlule hawu nayi lento hey ujabule umkhumbulo ikudonselaphi leyo nto hothi ke ngizwe ukuthi usaphila yini hothi ke ngizwe ukuthi le number yakhe isasebenza yini usuphinde uyagaxeka futhi sekwenzeka lento kade uyisho ukuthi umuntu wafika enkosini wavuma isono wabuyela sithi angisayi ndawo uyabona ke lento esikuxhumanisa nale nto othi wena usuyishiyile uma uke wayenza ngeke usaphuma usugaxeleli eke siyikhuluma ukuthi manje lento uphuma kanjani yona muyiNazaretha uphuma ngomahlokwana ndlela nazo uma uyiNazaretha esikhundleni senduku unikwa ishoba ukuthi sokuyilona okhomba ngalo ukhomba izinsizwa zikuhlasela ukhomba izitha zikuhlasela ingakho makugidwa kugidwa kiwe phambili kuphushwa isitha esingaphambi kwakho kuphinde kujikwe kubhekwe le ngasesandleni sokudla kuphinde kujikwe kubhekwe le ngakwesokunxele kuphinde kubhekwe emumva umgidi umthandazo ingakho kungiphatha kabi ukubona lezi zinto okuthiwa ama celebrity usubona kuthiwa kwenziwa ubuNazaretha bagida abantu khona abafaka amabhulukwe kulingiswa into kaShembe idayiswe yithina ngiyadabuka ukuthi umuntu onikele ngale yanto uyothi mayefika phambi kaShembe esawugqoka uMnazaretha uyawufika thini ngoba le yanto iwumthandazo eke ngithi ke uma kugidwa
awuhlukani neshoba lakho ngoba empini la uqhamuka khona asikho isikhathi sokugiya ngezandla unezinsizwa thina namhlanje sibhekene nedemoni sibhekene nomubi njengoba makugidwa uzuqeda ulayini ishoba lakho likuwena ihawu lakho likuwena ufuna ukukhuluma ngezinto esezenziwa eziphambene noshembe lokubeka ihawu phansi sokukhonjwa ngezibhakela ebethe asivike ngehawu sivike izitha siyichilize ngeshoba sesikhomba ngesibhakela akazi ushemba kwenze khona isihlaba esithi mangibe njengawe baba ngozama ngibe njengawe uma usubeke phansi ihawu usubeke phansi ishoba uzama ukuba njengamphi ushemba yeke ngikhulumele indaba isikhathi esikusona sesikhathini seyinkinga engichazela ukuqala ngifisa abazi abantu ukuthi kulolu hlelo esikulona isikhathi esiningi akuyona inkonzo asizile ukuzoshumayela ngeigameko kodwa sizokhumbuzana imithetho kaShembe sithi sikhumbule Ekuphakameni okusifake ezinkingeni eziningi eke ngikhulume ngomfundisi noma ngomgcotshwa nje sikhule ungeke umbone umfundisi ememgwaqweni nesixuku sabafana nesixuku samakhosikazi nesixuku sanoma yipi inhlobo ubefika umfundisi ahlala endlini yakhe mekufanele esitolo ubethumela yini ebidala lokho sabuyela kulento yama soul ties manje ubevika ukuthi njengoba enikwe amandla enikwe umsebenzi kaNkuluNkulu endleleni ehamba endaweni yokulinda njengoba semzini waseKuphakameni uzolinda uzofundisa abantu ukuthi kuthandazwa kanjani uzohlangana nabantu ame emgwaqweni benemimoya bisingena kuyena namhlanje inkinga esikuyona ubelinda umfundisi ubelinda endlini umgcotshwa nje hayi umfundisi yedwa umuntu obumbona iyaluza egcekeni efaka umnazaretha kubeyimunye bekumshumayeli osejuthini bokuthiwa bajuthiwe ubumbone ephethe isicephe esigoqiwe sinande isicephe esigoqiwe sinengubo yokuthandazela phakathi bungeke uthola umshumayeli umnezingane namanye amadoda ngoba ekugcineni labantu ohamba uma nabo isimo esikusona njengamanje esontweni sokuthi uzokuthiwa sokukhona imvunge khona abanye asebe nenkonyanyana labo abafuna ukulenza inkunzi ingoba ufike wena wahlangana nabantu njengomfundisi bekhuluma ngoba nomini nabantu bayasola uhlangane nabantu abahlubukile yini ayidala umfundisi ahlala endlini ingoba umfundisi mayefika emhlanganweni welindela into yodwa welindela izwi eliqhamuka kuShembe uma kukhala impempe endlini yenkosi ibiza intombazane esebenza ekitchen egijima yongibizela umfundisi ubani uma efica engekho endlini kuzothi umaphi ngoba usemhlanganweni yiloko bokudala abafundisi kuqala bahlala endlini angaze ngihlangane noNgcobo bese esitolo etea room beyothenga angaze ngihlangane noNkwanyana bese esitolo lokhu ukuthi njoba sokhona imikhuba eminingi engakhuzeki ingoba kukhulunywa ngayo phambi kwethu siphumile endlini sazoma egcekeni ithi ke inkosi khona umthandazo wokugcina wenkosi la iveza khona ukuthi okonakele eminyango okoniwa izingane zethu uyisono sethu khona umthandazo wenkosi la angazi noma ngawufunda into umthandazo funda mfundisi naku umthandazo wenkosi laseKuphakameni baba Shembe wasezulwini nasemhlabeni nasezindaweni zonke wena ungakhethi ibala lomuntu naba sesihogweni wena uyabathanda nabahle wena uyabathanda sibeka Nkosi umuzi wakho kuwe umuzi waseKuphakameni sicela ukuba uchithe izitha zawo zonke noma ngaba mhlophe noma ngaba mnyama noma Nkosi kukhona phakathi ezinhlizweni zethu ububi obukhona buchithe bungabikho siyavuma Nkosi izono umthandazo lo wenkosi yaseKuphakameni iyona ethandaza lo mthandazo
Siyavuma Nkosi izono zethu. Siyazi ukuthi yizo lezi eziphumela kubatwana bethu abachwenzayo kulomzi wakho. Asicela Inkosi ukuba ubabulale. Asicela nokuba ubachithe. Kepha sicela uyihlenge inhliziyo yabo, uyiqoqe wena. Njengoba ushilo wena Nkosi wathi izithelo zokulunga abanazo baziphiwe nguwe. Sicela ke Nkosi ukuba laba batwana ubaphe nabo inhliziyo entsha. Wena Nkosi unamandla, awehlulwa lutho. Sibeka ke Nkosi lamantombazana achwenzayo lapha ekhaya phakathi komzi wakho. Ahambe nuka abantu bakho. Sicela nabo abanhliziyo yabo iphenduke bangathandi ukuziphatha, kepha bathanda ukuphathwa ngabefundisi nabashumayeli nabakhokheli. Mabathande ukuba uma bekhuzwa balalele leli dimoni likamdolomba elibangene liphume. Vikela Nkosi abantu bakho engozini yokuchitheka kwegazi kulomzi. Lolu dumo Nkosi akusilo lwethu, ngolwakho. Uma kuchitheka igazi kulomzi kuzothiwa uShembe wehlulekile ukusekela lomzi wakhe waseKuphakameni. Wehlulekile ukubeletha laba bantu bakhe abasezulwini. Wayethi wakha umuzi ongcwele. Nakho-ke sekungwesibili lokuchitheka igazi kulomzi. Siyazi Nkosi ukuthi isono sikhona kithi thina abadala baseKuphakameni. Lesi sono sesingene kulabatwana bethu. Sicela Nkosi nathi usigeze, usithethelele, usihlambulule, usenze sibone lapho sone khona. Usenze sizisole, sesabe ukwenza okubi. Yiba nabantu bakho ke Nkosi abakhona lapha nabasezindaweni zonke. Ungayi lapho thina siya khona, iya lapho uthanda khona wena ngelakho igama namanje kuze kube phakade. Amen. Amen. Umthandazo lo weNkosi yaseKuphakameni. Ngenye indlela kulolu hlelo sikulona singena kakhulu kulomthandazo ngoba ithi Inkosi nathi thina abantu abadala sonile. Le ingane nje zinje kungenxa yethu. Namhlanje abantu ababona Inkosi yaseKuphakameni, abahlala emzini waseKuphakameni, bathuli babukela izingane zenza into engenziwa amaNazaretha. Eke sikhuluma ngalama Solstites. Ngelinye ilanga kukhulunywa indaba yomfuyi noma yomlimi owayefuya izimvu. Kwahamba ngifuna ukuthi sikhulume ngokuthi uyisiza kanjani ukuphuma kulezi zinto. Wayesehambe endleleni, wayesethola iwundlu lebhubesi. Wayeseyalixosha. Wayeseyalithatha elifaka ezimvini zakhe. Wayeseloke lilusa ke mephuma kuyo endleleni kuhamba nalo, lihamba nalezimvu. Lancela kuzona. Kuthiwa lathi lalikhula khona. Lahamba ngelinye ilanga la emfuleni. Kuthiwa mokufika emfuleni befika beyibuka emanzini zihlehle zonke izimvu. Mase kufanele kuphuzwe amanzi. Lisale lodwa. Lasele yayibuza emoyeni walo ukuthi hawu, njalo mokiwe emfuleni masingena sibukweni samanzi, labe kade sidla nabo bayabaleka eduze kwami. Yini le embi engiyiyona? Kuthiwe egcineni wayesebonda hayi angifani nalabantu. Ngakho ke njengoba kade sizenhlanganweni yamadokodo, besiyisele umzimba yethu. Besiyoyibheka ukuthi kungakanani ukungcola esikwenzile besisesibukweni. Siyobuka amadokodo ethu. Besiyothandazela ukuthi uma kukhona okusingcolisile, uNkulunkulu ukuchithe. Ingakho sithatha 7 days. Ngoba 7 days usuku nosuku besiphambana nokululeka kaNkulunkulu.
namhlanje ngishinto eyodwa ngithi singafaki imNazaretha singezofika kubo kwemNazaretha kufanele iseluleko sasibeke uShembe ngoba noma uthiwa uMfundisi uma ungasayilalelile izeluleko ikaShembe ngithe uzofika ngelinda kukhona igroup ikhuluma bese ufika uma nayo kanti ikhuluma ngento eyihlabayo enkosini ehlele esihlalweni ebesithi le group kodwa ngibona unkosana ubani uyena umuntu engibone ngathi uyahlonipha iyona lento ezokwandisa ukuhlukana ngoba abafundisi abasahlali la kuthiwa abahlale khona babonakala bewuvazi Mfundisi ukhona indaba la engifisa sidlule kuyona angazi noma asidlale manje ngoba ikhulunywa umuntu ongumKristu intombazane ongumKristu ake sidlale ngabe ngisayichaza okuningi ngayo izoyishola yona Makwe owe graduate for 12 Ngiyanibingelela egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha unonkoliso lo wakangeleka endaweni yakanzimakwe owe graduate for 12 years emkhathini ngazalwa 1988 ngisebenzile emkhathini angiqalanga ngokuba igraduate ngiye ngisenyuka ngokwezikhundla ngoma okokuqala kuhlukene emkhathini kukhona idevelopship eyenziwe yaba idevelopship esebandleni engazazi yona kube khona idevelopship ehlwithiwe so mina ngangihlwithiwe ngiphumile kumina ngaqala uma ngilele ngiloko ngiphupha ngilwa njengoba kusuke kuliwe emamovini movie Van Damme ngelongo ngiphupha ngilwa nginqoba nje abantu abaningi sengathi kusedolobheni kwathi ngelanga lesithathu seliphinda lephupho ngezizwe lalibuza lithi uyafuna yini ukubanje ngathi yebo uma sengithe yebo ukwase ethi lo muntu asihambe ngesikhathi ngivuma ukuthi asihambe ngithi okay ingalesikhathi ngangisuka emzimbeni wami ngangiphuma ngangihlukana nomzimba wami kwasala ifake ekhaya ngase ngihamba ngiyosebenza emkhathini mangifika emkhathini indlela yokubingelelwa uma ufika khona ufike ufakwe icode unikezwe igazi ngenxa ukuthi into ekufanele uphile ngegazi labantu kuze ungabi nayo unembeza kuze ungathi mothunywe ebantwini uvukelwe leyanto ukuthi umuntu nje lona ube namahloni kuze nje umuntu umkhohlwe uphila impilo yobulwane umuntu uma enobungcwele lo muntu osengayisebenzisa iproduct kune product yethu yasemkhathini okwamajistrini iproduct yasemkhathini le ithandazela bekumsebenzi wethu ukuthi siwathandazele kunamajistrini kunamacici kunama-necklace kunama-cutex kune-fiber noma ngabe inhlobo noma ngabe ibonding noma ngabe yilama-fiber okweluka nje i-braid kunalawo ma-fiber-ke ayi-product nawo yonke into eyigolide iyi-product ngenxa ukuthi kunenkolelo yokuthi bathi abantu igolide ukuthi wathi uNkulunkulu sobusa kulo akulona lela lidlula ngemlilweni okuyicici okuyi-necklace yonke lento esengiyibalile iyi-product so uma usebenzisa lezi zinto noma ngabe usindisiwe uthethelelwa izono kodwa masifika sikucela siza kuwena besifika sisebenzisa icode esengalweni leyo code uma ngabe ukuthi icici lakho likhumla ulifake edrawini yeheadboard besifika impela sizojikeleza umzi sifike ubiyeliwe uNkulunkulu ekubiyele ngomlilo
uma sifika thina siskene ngale code kuvuleke singene ngenxa ukuthi i-necklace ekuwena noma icicele kuwena noma i-fiber ekuwena ine code ethandazelo so manje skena ngengalo yami ne code iyavuma bese kuyavuleka njoba kusuke kwenziwe ezitolo makuthengwa emshinini bese kuvuleka bese ngiyangena ngizokwenza into engifuna ukuzoyenza kuwena uma ungenabo ubungcwele ngoba kuyenzeka umuntu abe nobungcwele usindisiwa kusho ukuthi mosenze product awunabo ubungcwele kodwa ingozi la ekhona ila ekuthaneni awukwazi ukuvikeleka kahle une product ngoba uma sifika ubiyelwe siyahamba siyokucela kuNkulunkulu ukuthi no asizikumthinta yena yes ungcwele kodwa sicela ukuyolanda i-product yethu uma ukuthi i-Q-Tex noma ngabe icici noma ngabe yini noma ngabe i-fiber ama-extension la ukweluka ngopelepele zonke lezo zinto straight back so noma ngabe yona uma ngabe ikhona endlini sizocela sithi sicela ukungena sizothatha yona kanti siqonde kuwena straight mase sifikile sizokuthatha i-fiber soqonda kuwena sidile ngawo usungasabiyelwe ngenxa ukuthi uNkulunkulu besimazi ukuthi uthembekile akayithathi into yomuntu noma ngakubiyela bese simbuza ukuthi inkosi ungambiyela kanjani owulona phela wena isela awukwazi ukuthi ungambiyela neproduct yethu siyola neproduct kuyena okuthi ke kulapho ubungozi bokuthi uthi umzalwane usebenzisa iproduct bese kuba ukuthi uma sesifikile kuwena asizokugcina ngokuthi siyothatha iproduct sithatha nobungcwele kuwena sithatha kancane ubungcwele bese ngasho ubungcwele sithatha ngokuthi leya product uma siyoyithandazela umsebenzi bengiwusebenza mangabe ngiyoyithandazela bewukuthi ngifike ngisho kwi-fiber yonke inhlobo ye-fiber uhlobo lonwele ukuthi inkosi ibenze bavukelwe izinkanuko bavukelwe ubufebe uyabona ngesikhathi uyisebenzisa leyo nto izoyisenzeka kuwena nasebucwebeni kanjalo bavukelwe izinkanuko bavukelwe ukufeba mabaqwayize mabenze yonke into yabo zonke lezi zinto okuyizinto engisebenze ngazo kakhulu lezo ubeshintsha umfundisi mase ngimbambile ashintsha language athi hayi amasiko avumelekile kanti amasiko abantu abashona abalona idemoni kodwa okubalekile ukuthi uma sebeshonile bathulile bazovuka amakhala icilongo abakwazi ukusebenza ithina kuphela besikwazi ukuvusa espirit emathunini ukuvusa amathambo emathunini lawo mathambo mesiwavusa siwasebenzise asifake ispirit sethu sokuthi abonakale lowo muntu sengathi uma wakho sewashona noma ubaba wakho kube kungayena ubaba wakho kube kuyithina more especially masazi ukuthi wena unesiphiwo so unesiphiwo mhlambe bandleni sokuthandaza sisibone isiphiwo sakho uNkulunkulu akuphesona sishintshe lento sivela sivezela abantu avele ngathi uma wakho uthamba othwasa uma ngabe uhamba uyothwasa akekho umuntu oshona aqeda shintsha abe inyoka kodwa mase uyothwasa uyaqala uhlangane nezinyoka inyoka ibe yisymbol ye-satanist inyoka iyisymbol kaBezebul inkosi yamademoni bese izita ezu5 representa thina njengama-devil worship so uma ngabe uthi khona umuntu omdala uthi uyathwasa usukudlala thina sizofika kwakho ngesikhathi uhlinzile mangabe silambile sifuna igazi sifike kwakho siphula ingane la igcekeni vele iphuke sesidlalela kwakho bese ngesikhathi uthi wenzela lengane isiko lelo gazi lizofunqa ithina izoqhubeka iphinde yephuke umuntu wakini washona ulele uzovuka amakhala icilongo akakwazi ukuvuka abe yidlozi ithina besuke silambile sifuna ukuyodla masifuna ukuyodla kwakho sesiyakwazi vele ukuthi uyathanda ukuhlaba ngesikhathi uhlaba kuzodla thina kodwa ingane yakhe izoqhubeka uyayicola izoba yilento ofuna ibe yiyona and ngendlela bese ngenxa ukuthi bese ngipromotiwe bengikwazi bengingasebenzi ngento engekho eBhayibhelini emkhathini asisebenzi ngento engabhalwanga eBhayibhelini eBhayibhelini njengoba kuthiwa umuntu wesifazane uyagubuthela mayingena endlini engcwele besishintsha lonto thina sithi akangagubutheli ngesikhathi unganqwazanga ungena esontweni uyosonta sihambe siyokumangalela sithi usibanibani akanqwazanga nje inkosi ungasho kanjani ukuthi owakho besifike sishintsha into eseBhayibhelini eBhayibheli lithi owesifazana akagqoke komuntu wesilisa bethina ingakho besiwakhulekela amabhulukwe besiwazi ukuthi siwadedela nesiqalekiso
isiqalekiso sokuthi ibhlukwe vela livumelekile emntwini wesifazane neBhayibheli alivumanga bese sithi yenza Nkosi ukuthi amabhlukwe bawagqoke kakhulu ukuze bangabonani nombuso wezulu. Ngisebenza kakhulu ke sengigraduate ngisebenze ngendlela eyisimanga lapho ayikho into bese ngingasayenzi bengingasadili nebandla bese ngifike ebandleni ngakho ama devil worship akhona bese ngiyadlula okuthi ke ama devil worship akhona ebandleni uma ngizokwakhe devil worship ayebandla asihlwithi iphume emzimbeni bese ngayiswitha ukuthi ayiphume emzimbeni njengami kodwa ukuhlwitha kwethu ukuyisebenzisa kwe devil worship besifike umzalwane uthola ukuthi une product lama product esengiwabalile sisebenze ngayo uthola ukuthi ebandleni unokuthi uyahleba uhleze khalaza uhleze ethi abefundisi badlila imali uyabona ulimaza ibandla uyahleba ebandleni ibandla lilimali kuzegcina khona abazalwane abathi ngeke ngize ngisonte nje mina kusekhona usibanibani i-devil worship esiyenze thina ke leyo uma ngiyenzile lo devil worship ngiyishiye ebandleni isebenza ngesikhathi ngishiye ebandleni isebenza ngihambela izindawo ngezindawo ezihlukahlukene yona isala la ebandleni ngibuya sengizobheka ireport ukuthi ibandla selichithe kangakanani lo muntu esuke sesimenzile i-devil worship ayebandla umbona ngoba seshintsha language eshintsha ethi amabhuluku akanankinga ukukholwa kusenhlizweni ukukholwa akuhlala ebhlukweni lapho ke usuke vele eseyi-devil worship yethu kodwa yena engazazi ukuthi usebenzela thina ngoba usuke representa thina ngoba iqiniso lihle limhlophe liyasho iBhayibheli ukuthi ibhluku alivumelekile so yena ngesikhathi seqale livuma eseqala ethi ibhluku nje alinankinga eseqala ethi hayi noma abantu abafakile amacici bangene badumise endlini engcwele abadumisa benza izinto kuhamba kuziphumele ngithanda ukusho ukuthi akhambe kuziphumele ngoba thina ngesikhathi esithi umfundisi ebandleni lakhe umzalwane makeze noma eqomile azokhorasa akeze noma eqomile azokhulekela abantu eqonyiwe futhi thina okusalayo akuzukuhamba kuziphumele kuyena sigaranda ngokuthi mina ngizofika ngesikhathi sono yena engafuni ukusiyeka sokuqoma noma esanike ngiyasihlobisa mina asiziphumeli ngesikhathi etsethena kuhamba siziphumele engafuni ukusishiya yingesikhathi mina ngifika ngisihlobisa uma ngifika ngisihlobisa noma beqomene nomfana engakazasho ukuthi bazoshada avela ashintsha umfana athi ngifuna ukukushada kanti hayi ngoba ezokushada imina engeke ngakwenza ukuthi lo mfana akashintsha athi uzokushada ukuze ungasiyeki sono. Siyafunda nayo indaba mfundisi ayisakhulunywa ke uMnazaretha ikhulunywa mfokamwandla umuntu ongumKristu le ndaba le ekhulunywe le ntombazana uNonkuliso siyongena kuyona ngelinye ilanga kodwa into ebidala ukuthi sidlale namhlanje ingoba sikhuluma ngalama solstice ukuthi lezi zinto umuntu ngeke ngadlula kuyona ukuthi mhlawumbe umuntu wakupha iring kodwa senahlukana kodwa uhlala uyifakile iwashi kanti lanto kanti lanto izoloku umoya wakho uhlala hazi ngihlale ngikhumbula ubani lana mfokamwandla yazi ingifundisa ngenye indlela le ndaba ekhulunywa noNkuliso Thabo ingivezela okunye obekucashile ngoba uma umlalisi sekahle uNonkuliso uthi ema warehouse before ama product ukhuluma ama product ke hayi ukuthi into edliwayo ukhuluma ama product nje aba nama code awo uthi ke lama product avele angawabo lama product lawo uthi ngesikhathi imikhiqizo isema warehouse isipakishe kahle isizongena ematruckini uthi before ingene ematruckini lama warehouse amakhulu nje ucaca yakho ngawazi agcola umhlaba wonke uthi bona bafike bakhuleke bafake imoya nje umuzwa nje ukuthi abantu abazoke bathinte lama product noma bawathenge noma bawasebenzise abantu abazowasebenzisa lama product yonke imoya emibi ayinamathele kubo yabo so manje nakuwe sengiyagijima ke mina nginentombi ngiyathenga izipho ngiyivalentines Thabo umfundisi wenkosi nawe emlaleli ekhaya ivalentines ngigijima ngizibe emfishane khipha imali engiphe uNkulunkulu
ngifuna phela ukuthandeka phela yabo ngivusela uthando ngithenga lama product lawo bese ngiwathengele ama product angiboni njalo ukuthi asethandazwe vele already asenalo yamoya lo ngabe into yokuqoka ngabe yini ningizipho lezi sesibone seyihlotshisile usupha lo muntu kuhamba niyahlukana kodwa niboshwe ile solitaire lo moya lona usasele lapha kulesa sipho plus nalo moya wenu wosivumelano senu nigacele emoyeni ewu2 manje lo thandazelo nje besho uNkulunkulu usuthandazelwe kwazobhanqika nesolitaire yakho ingakho uShembe athi khona izinto ezifakwayo esingayigqoka nesingeke sigqoke lezi zinto ezibalo nonkulisa kakhulukazi yilezi amaNazaretha uShembe afundisa ukuthi zingayisebenzisi ngoba ubala ngisho izinto zokupenda inzipho nezokupenda imlomo lezi zinto athi uShembe singayifaka i-makeup kodwa bona yizona lezi abasebenza ngakho ngenye indlela uShembe wayazi ukuthi lezi zinto zinobungozi uma futhi sifunda lapha encwadini kaEnoki sike sithole nganoma sike sayifunda yini kodwa soyifunda ngelinye ilanga incwadi kaEnoki la kukhulunywa khona ngamadodana kaNkuluNkulu ahlangana namadodakazi abantu ikhona nakuGenesis 6 ikhona ke incwadi kaEnoki incwadi kaEnoki ichaza kahle ngoba ikhuluma ukuthi athi mayisefikile lamadodana kaNkuluNkulu awafundisana amadodakazi abantu sewathathile into yokuqala abafundisa yona abafundisa imakeup ukuthi isetshenziswa kanjani ukugqaba ukuthi mawufaka la emehlweni lento ekuthiwa mascara yenzani babefundiswa elamadodakazi ilezi ingilo sezayihlubukile ezulwini ukuthi mawugcoba la emehlweni bese ubheka umuntu lento iyenzani lento yokugqaba ufunda amashiya na yonke lento i-makeup yafika nezingilo sezayihlubukile mawufunda incwadi kaEnoki so lento le usuyithengileke noma uyithengelwe ilo yamuntu ebenithandana naye akusavuma uyiyeke ngoba vele inamandla emoya omubi okokuqala akusavumi uyiyeke noma usukhetha inkosi wangena la ungena nayo siyakubona ngoba awupenda umlomo kodwa kusavumi ngoba nesibuko esincane Thabo lapho esikhwameni kancancane lobu yes lento manje akusavumi uyeke ngoba angilibeki icala kakhulu kuwena ngoba wawungazi usuyazi ke manje ukuthi lento kufanele uhambe uyoyivuma bese uyahlukana nayo ngoba izoloku ikudonsile lento ikudonsela kulezi zinto lezi wayekasho njalo umfundisi Chilizi athi ipenda mloko izoloku izoloku ikudonsela emkhubeni eyenziwa yilabantu isikhathi esiningi esibabona begcobe lezi and ifashion Thabo ngoba ngisho abantu abagqamile babekwe phambili ukuthi abayifafaze le angiphela ileyo nto ngoba uyenza ngoba ufuna ukufana nabo kodwa silana ke manje ngenxa yesikhathi singasakhulumi kakhulu ngalento kaNonkulunkulu umfundisi indaba isekutheni ke manje nanga umlaleli usilalela basilalela indawo ngeendawo abesilisa besifazane abadala abancane baneyinkinga abantu omunye sekuyavuka ukuthi yazi lento abayikhulumayo mhlawumbe ngilo ngithi nje mina nginenkinga ngoba lento abayisho kwathiwa ngenza ukuthi angenisa abadala ngabangenisa kwabheda kakhulu kwathiwa angenzela ubani angishadisa ubani ngabenzela kwabheda kakhulu mhlambe yilento engayenza mhlambe yilento engiyenzayo yabo sengifuna ukuhlukana ke nalento ngenze njani ake sibonge sithi uShembe wafika na wonke amathuluzi weza nawe emhlabeni wafike wawanikele ezandleni zethu lapho uthe emthandazweni wakhe udumo akube olwakho ngenye indlela kwayena ohlele esihlalweni wayengafuna udumo kube olwakhe ukuthi bese kumenyezwe igama lakhe uthi udumo makube olwakho uNkulunkulu wena ongithumileyo lana ke ngiye ngakhuluma mangikhuluma ngokuthi
abagcotshwa ababebonakala begijima egcekeni kwakwabashumayeli ababephethe isicephe esigoqiwe sasinengubo yokuthandazela phakathi. Zonke lezi zinto eziphethe abantu ikhambi lazo linye lisekuthenini uma zikuhlupha ushembe usifundisa ukuthi ngolesithathu usuku lweyiguli iguli ke akubona abantu abaphethwe ikhanda nabaphethwe isisu nabaphethwe inyawo uma uswele uyagula uma unemimoya uyagula esikhulume ngemoya kwesinye isikhathi imoya uyivuma wena angikusho lokho ngoba awuthengelwa yona ingubo zokuvuma imoya uyithengela wena uthi ukade uMnazaretha mase uthi ngenwe umoya bese uthenga isiketi esibomvu unomnazaretha omhlophe uthenga isiketi esibomvu akuyona imoya ekhipha imali wena okhipha imali ngenye indlela wena usuyaphuma ebuNazaretheni ikhona ke indlela yokulwa nemoya musu ukuvuma ukuthenga lesiketi esibomvu uma isifikile sithenga ungasifaki kuwena sithenga uhambe naso uye emfuleni usugqoka uMnazaretha ufika usifaka umentshisi usishise usijikijele emanzini usitshela ukuthi mina wena moya mina ngokashembe ethi la inkosi yaseKuphakameni endodeni yakaMakhathini eKuphakameni iyimbongi lapha ngaphakathi yabuza kuyona mkhulu njengoba abantu sebethi uyakwazi kuba ungenwa umoya wamandiki namandawo nomngo sengiyangena manje uyakwazi ukuhlambuluka 23 ethi uyakwazi bathi abantu uyakwazi ukuhlambuluka ukade uMnazaretha ungenomo cha ukwazi ukuthi hamba uyenze le awukwazi basho njalo angikhulume ngaloko bathi hamba uyenze bese uyabuya angikhulume ngaloko nje kuqala uthi yathi inkosi kubaba wakhe kumkhulu wakhe hayi kubaba wakhe yathi lo mfana umtshele ukuthi akahambe ayolanda ugobela owamfaka lemoya yamandiki namandawo eze naye la phambi kwesihlalo sobukhosi sengiyombuza ke mina Shembe ukuthi umoya kaShembe owangena mzwane ebhabhadiswa lo muntu kwathi ngoba ikwazi ukuhlala umbili kumuntu oyedwa kwathi mongena lo wamandiki namandawo wese ushonisaphi okaShembe wawukuyena uthi ke uma esekhombile uletha sengiyamtshela khipha lona ko awufakayo wamandiki namandawo bese ubuyisela uMnazaretha uthi mekwazi kwenze njalo useyohlambuluka lo umuntu abuye kabe yiNazaretha eke sifunde isihlabelo sikaShembe 23 ukuze bazi abantu ukuthi awukwazi ukungena ethempeleni ufake imnqwamba awukwazi ukungena ethempeleni ugqize ngobuhlalo nothi ukuthi ugqize ngabo njoba kuyisabatha noma ubushiye ekhaya ubuye kuyafana nothi ugqize ngabo ngoba ubuyisela kuwena ufana nomuntu ayikho nje leyo nto ayikho leyo nto hlabelelo 23 uNkulunkulu kakade ngathathwa emhlabeni ngafakwa ethembeni elihle elingumoya wakho ngafakwa ethembeni elihle elingumoya kaNkulunkulu ngenye indlela mase ngifaka ethembeni elingumoya kaNkulunkulu ayisekho eminye imoya eyobuye ingene kumina ngaphandle kwaleli thembe elisha elingumoya kaNkulunkulu asiyikhuluma icacile asiyikhuluma icace nje sibe babi mokufanele sibe babi sikhuluma indaba kaShembe asikhuluma indaba ezinye inkonzo asilwi nawe kodwa sikhuluma into ekhulunywa uShembe nansi anginikwanga ukhula lolu enginalo namhla amandiki namandawo
ikona ukufa kwabezizwe. Uma unokhulu ensimini ulenze njani? Uyalisipho ubuyisele lutho awulibuyiseli. Manje nake amandiki namandawo okuyiwona ayingane yobungoma. Kukhulunywa ngengane yobungoma amandiki namandawo. Kangakanani umngoma? Kuthi umuntu umshumayeli ngaphansi komNazaretha ufaka imnqwamba. Manje lesikhodo kanjani uyiNazaretha? Lento umfundisi uShambu uyibeka iyacaca uthi imoya yabezizwe. Imoya yabezizwe. Manje kodwa uthi mawuyenza kuthiwa wenza usiko. Isintu. Kodwa uShambu kufika ukucacisa ukuthi akuyona isintu lento. Akuyona ngisho imoya yalazi ama foreign spirits. Uma kwakuyisintu ama-foreign soldiers. Uma kwakuyisintu kwengeke uShaka abize zonke izangoma ebesethi ayikhombe kubonakale bakhona abangena umoya kodwa kusuke ngewona ubungoma ungena ngenye indlela ubusumukeleka lowo ngoba noShaka yayimxaka lento yemoya basebanda kangaka mayaqala ukuxaka uShaka ixake kangakanani namhlanje wafika uShambu wayicacisa wathi vele lemoya akuyona lilizwe asifunde lesihlabelo sesiqeda angisiqale futhi khona kuthiwa anginikwanga ukhula lolu enginalo namhla amandiki namandawo ikona ukufa kwabezizwe Nkosi yandisa izibusiso ngegama lakho lodwa kukhishwe konke ukungcola phakathi kwendlu yakho. Indlu yakho ukhuluma ngedokodo elumzimba wakhe. Njengoba sisemadokodweni nje bokufanele ngabe sihlabelela lesihlabelelo sithi Nkosi malukhipha ukhula enginalo ukhula kukhulunywa ngemoya kukhulunywa ngayo yonke into ekukhungethe. Akukho kunye bokuyokwenziwa emhlanganweni wamadokodo. Namhlanje namanje uma uye ethempeleni uyokhuluma nomshumayeli uthatha ingubo uyakuthandazela uyaphuma nomoya sibonile thina Ekuphakameni kunentombazana okwakuthiwa uMamthembu ngangihlala esipholi mina la kwakudilike khona indlu yayihlala amakhosazana kune18 bayaza abantu abazekuphakameni kune18 lapho ezasala zimile wegibela phezulu ezantsi lapha esigodini wegibela phezulu lontombazane akhuluma ilimi esingazazi kwakuthi mase eqala lezolimo kwangashisa impepho kuthiwe makhosi kusha Nazaretha kwangenziwa njalo kwakubiza umshumayeli kwakubiza udludla kwakubiza ungongoma kwakubiza ungcobo kwakubiza ngikhuluma ngabashumayeli ababengena emajuthi ngaleso sikhathi namhlanje sokuthiwa kuyobhabhadisa ubungoma kuqhamukaphi bayophinde ephuma kuqhamuka akaze kube khona Ekuphakameni akaze kube khona usakhuluma leyo mfundisi unkwanyana lozala amawele amabili elibomvu nelimhlophe ubaba mkhulu amfice isangoma mazi kahle sikhulela kubona ubaba mkhulu angithi wamthatha unkwanyana wamfaka esibayeni wabiza ubisi wamkhumula imiyeko wamgeza ngobisi emkhipha ubungoma wamgeza before unkwanyana efika ugezela ukuthi angene kukhishwa lo moya wobungoma athe khetha inkosi ethe yobhabhadiswa uShambu seqale wamkhipha lo moya akubhabhadiswanga umoya wobungoma unkwanyana cha waqale wamgeza ngikhuliswa ayibona mina wathi bamkwanyana besihlala naye ngaphakathi wagcine ngithiwa gana sengikhohlwa ukuthi ubani lo mkhonyana wakhe kodwa ubehlala enhlanzini la behlala khona umamkwanyana omncane ubehlala lapho wayixoxa la emadlebeni indaba kayisi manje namhlanje kuqhamuka futhi kubhabhatiza ngoma cha akukhona kwaseKuphakameni ngicabanga ukuthi basho kahle abantu mase bethi abanye ungasho ukuthi uyayikhetha inkosi yaseKuphakameni asikubeke kucaca ngoba kufuna kuxhawuliswane mokufuna kuxhawuliswane ihlukane kahle indaba kuthiwe le yaseKuphakameni le yakwenye indaba yes Ekuphakameni kukaShembe akuvunyiwe umngoma nazo ke mfundisi nasi indaba asifunde siqhubeke nayo siqede sihlabelele khona yandisa izibusiso ngegama lakho kukhishwe konke ukungcola phakathi kwendlu yakho ngithe indlu kaNkuluNkulu imizimba yethu eyidokodo njengokusho kwakho ngomlomo kabani
kaJesu wathi ishilento wathi uma ngikuthanda uyohlala phakathi kwami namuhla ngiyakuthanda Nkosi khipha konke ukufa kwami okusemzimbeni wami nokusemoyeni wami manje nake kupaphatiswa kanjani ukufa uthi ushembe Nkosi namhlanje sengithanda wena ngiyayikhetha inkosi yasekuphakameni mangikhetha inkosi yasekuphakameni ngiyalilahla singeke ngahlala engixoxele indaba awuyixoxe uma befuna abantu ukuyikhipha lento abeze sizokwenza sakufundiswayo ngilindile ngizoshiya inamba uma abantu befuna ukukhipha lento abeze usuku lwakhona ulesithathu ngolesithathu nje abeze abantu basithinte ngolesithathu kuthandazelwa amadimoni appointment inamba izoba khona so inamba izoba khona yenza appointment wena kuzokhishwa lemoya ehleli kuwena uloku ubhizi nomnazaretha nemnqwamba ayingeni imnqwamba mina qobo lwami 1959 angeke ngisho nje 1959 noma 1960 masisuka enhlangakazi sisuka uanti uMhlongo uzami bamazi uma umncane wami umazungu wengena ubungoma yathi inkosi yasekuphakameni le ingane uma zidla ukudla okuphekwe isangoma zizokufa buya nazo sabuya sazohlala ekuphakameni sangaba nendaba nokuthi sodlani sasingena dokodo safika saqala sahlala esikoleni sihlala nobizwa yini Shabani sihlala nomamashi ngema sihlala nomamkazi Ngcobo sihlala noSiriya sihlala nabo bonke abantu ababehlala emadokodweni ngaphakathi sasihlala ngaphakathi ethe ushembe lezi ingane uthe ushembe le ingane mezidla ukudla okuphekwe isangoma zizokufa anti bake babekezela okwesikhashana kwathi mzwane kuthiwa kubona abashaya ihlombe beshayela isangoma wathi uanti ngeke mina ngishayela isangoma ihlombe sathatha inkomishi le yokhethe samshaya ingozi la esiphongweni uanti ngalelo langa saphuma thina mzwane sixoshwe ubungoma ekhaya sasuka ngonyawo phansi kwehlangakazi sasogibela kaMandla inyoka sibalekela ubungoma namhlanje ngizothi ngingena ubungoma cha mengena ubungoma ngingenwe idimoni ngoba kufuna wazi ukuthi ungena ubungoma ungenwe ilabantu okuthiwa esithi masithandaza sithandaza ngo4 sithi mesithandaza isihlabelelo lese sokuthi ukuthi kade ngilele ngivuse inkosi kade ngilele ilabo bantu ilabo abangavuki abahamba befuna indawo abazohlala kuyona ngakho ke bonke abantu abahlushwa imoya abazi ukuthi ngolezithathu akuphathwa mali umsebenzi kaShembe unikwa abagcotshwa ngolesithathu usuku leyiguli kuthandazelwa abantu abangenwe imoya nabagulayo Mfundisi ngenxa yesikhathi ngicela ukufunda amazwi enkosi yasekuphakameni inkosi ilanga lamalanga mayelana nenkonzo yamadokodo siyithola lapha encwadini ethi injwayelo zenkosi ilanga ngiphethe first edition la upage 58 ukuze nophethe second edition ayithola ngifuna ukubheka isihloko sayo le ndaba ukuthi sengaphansi kwasiphi isihloko Nkosi nakho ngenza kancane ikwisahluko 2 inkonzo yangoJuly 17 1965 17 July 1965 uNkulunkulu omuhle ngohamba nabantu la mawuyifunda ke la kodwa ngoba ngiphethe first edition yalencwadi ilapha ku46 inkosi la ngikhuluma ngenhlangano yamadokodo ithi lapha ku46 le nhlangano akungabi inhlangano yokujabula makuba inhlangano yokuzisola akube inhlangano yokuzalwa kabusha zamani ukuzalwa ngokusha noma umncane zama ukuba mdala zamani ukuba abantu abagugile zamani ukuba abantu abembethe ingubo yamasaka abembethe umlothe zamani ukuba ngabantu abakholwayo uthi uDavide ngangihluphekile ngangisodakeni olubandayo ngakhala kaNkulunkulu wezwa inkosi ilanga ke leyo ikhuluma ngenkonzo yamadokodo so inkonzo yamadokodo inkonzo yokuyisola inkonzo yokuzalwa kabusha ngangayizwa inkosi ithi
uma size emhlanganweni sizofuna ubuntu obusha. Zofuna umoya kaShembe. Asifune inhliziyo entsha. Ku second edition iqala ku56 iziyofika ku76. Page 1. Page 56 Oh, page 76. Okay. uNkulunkulu omhle. Ngohamba nabantu. Abantu bayibheke lapha. Incwadi ziyatholakala abakwethu. Abantu basithinte enambeni esizoyishiya, ungathinta mina, ungathinta uMfundisi uMhlongo. Incwadi lezi esikhuluma ngazo sithi siyatholakala. Uthaboka Sambuthi lo inanda 88.4 FM uhlelo usikhumbule Ekuphakameni. Njalo ngamaSabatha ngo4 ekseni kuya ku6. Isikhathi ke manje sesisho ukuthi asivalelise sibonge uNkulunkulu waseKuphakameni, uNkulunkulu osivumelile ukuba sivuke sibabi sinje, kodwa uNkulunkulu ngokuthi ubonile yena ukuthi hayi singahlala la sikhulume nabantu bakhe, sicela konke sikukhulumile. Uma bekukhona okubo okuvela kuthina kuze kungangene einhlizweni zabo nasemqondweni yabo, kodwa kungene amazwi azobaphilisa, kungene amazwi kaShembe, kungene amazwi kaNkulunkulu waseKuphakameni. Sisazokhuluma ngoShembe ukuthi ubani uShembe Mfundisi. Finish. Sisazokhuluma ngoShembe ukuthi ubani uShembe. uShembe uma ethi sokokwesihlanu efika uthi wayekiphi lezi ikhathe eziwu4 nje bese lawe kwesigaba. Sisazokhuluma ngoShembe. uNkulunkulu waseKuphakameni, uShembe wasezulwini. uShembe ongafani nathi thina abantu basemhlabeni, kodwa thina abantu basemhlabeni sihlale sithandazela ukuthi sifuze yena, sifane naye, siba abantwana bakhe. Mfundisi, ngicela uvalelise. Ake ngivalelise kodwa ngegama elithi othe ucasuka kule nkulumo yokugcina engiyikhulumile. Akuthi mene sihlabelelo ukuze ayilahlena alidabula upage. Isihlabelelo lapha esihlabelelweni u23 awudabule mandadino awudabule 23 ihlabelo 23 isihlabelelo asidabule angaphindi futhi asihlabelele odiniwe nje ngokukhuluma ngezangoma ngoba ngikhuluma ngento yasho Shembe angizoxolisa lapha. Kukhona okunye futhi encwadini kaMfundisi uMvubu. Angazi sale kanjani, kodwa soyifunda ukuthi wathini uShembe mayelana nezangoma. Ubhalile umfundisi uMvubu lapha kwabanayo bayazi lapha kwisahluko 8 leyo ndaba ukuthi wathini ngokuhlanganyela ngezangoma uShembe. Mfokamwandla, ngiyabonga ithuba, sibonge inkosini yaseKuphakameni isigcinile iSabatha elibusisekile konke umuntu. Ngiyabonga. Kwanje mfundisi inamba uyishini? Inamba 060 060 060 61 31 515 060 61 31 515. Umfundisi uMhlongo, bonke abafuna ukuxabana nemoya abeze ngolesithathu. Inamba ke ake ngiyiphinde kaMfundisi uMhlongo sokwangingiza 060 613 1515 ngisho ngenye indlela mina 060 613 1515. Uthaboka Sambuthi lo inamba engitholakala kuyona ithi 076 054 3833 076 054 3833. Kusasa 6 ntambama kuya ku9 ebusuku sizophinda sihlangane futhi ohlelweni asilungiseni. Siyabonga uNkulunkulu anibusise. Sikhumbule Ekuphakameni kwinanda